Wacishe wetfwala ngami, ngambona, angiloya, angitsebula. Sihloko leso lengena ngaso, wacishe wetfwala ngami. Now ngifuna ukukusherishela i-life experience. Nangithi kudze la ngibuya khona nempilo. Lithi live la uNkulunkulu usathane simncoba ngengadi yaJesu nangemavi ekufakazi. Now mhlambe lokhu lengakutshela kona nawe kutakupha emandla ekuthi sathane lobhekene nawo naye umnqobe ngoba utawubona kimi ukuthi nami nami nganqoba ngendeka nawe uncobe. Ngakho ke ngiyacela lokho ukuthi ungadisturjwa ngumuntu, ilalelisise lendzaba lena bese uyadibuka wena ukuthi awendluli yini esimeni lesifana nalesami. Wacishe wetfwala ngami, ngambona, angiloya, angitsebula. Sihloko leso. Now ake sengilokunika i-background ukuthi kwendekani. Ngalenye lemalanga ngangisesespiki, ngihlala espiki, nginebhizinisi espiki, nginebhizinisi eMalkensi. Kufika lesinye isihlobo sami, ngidawusenza ligama ngithi isihlobo, ngeke ngimusho ukuthi ngibani, but was a male, bekamvuna. Kufika lesinye isihlobo sami ke siyangivakashela sithi sitohlala nami, sifuna nje kushaywa ngumoya ngoba sesikhathele kulwisa ngumfati waso bayacabana kakhulu manje uyayibona ukuthi into agcina iphethe kabi, so ufuna ukuhlala nami nje ashaywe ngumoya. Ngithi ke naye ukhululekile isihlobo sami utawuhlala nami, ngimthathe ke ngimkhombela ikamero, ngihlala eGlen, ngimkhombela ikamero, nalikamero lakho, umfati utasendela konke whatsoever lesidingako. Now nakele bekwendeka mina bengivama ukuvuka lapha kubo 2 ekseni ngihambe ngiyobona ebakery ukuthi kwende kanjani, mhlawumbe ngithatha imoto nami ngiyodeliver, kuye ngekuthi ngiyodeliver kuphi. Umfati yena ekseni uvuka uye esikolweni lapha afundisa khona, so lendlu isale nesihlobo sami. Isihlobo sami ngathi cha, ukhulekile emini, ungadliwa situnge, ungahamba uye ebakery uyobavusela nayi nathi netimoto tikhona because bengena ne-car rental. Uthatha imoto uyahamba uya ebakery, or noma ufuna kuya kubomaguga or ufuna kushaya ngumoya nje uhambe ushaye ngumoya, ungadliwa situnge. Mina ngivuka ngiyawusebenta ekudelivereni kwami nangicetha, ngiya eMalkensi ngiyohlola eMalkensi, mhlawumbe ngiye nakubomathapha, maybe ngiyostocka or ngiyoyenda tindvo te-business. Yena ke usele. Now naku lokwase kuyendeka ebusukwini beqala afikile emoyeni, ngathi ngilele moya wangithatha wangibeka ngaphandle ebaleni, ngathi ngiyabuka la ngaphandle, ngila ngaphandle ngibuka sibhakabhaka ngasikhanza si-blue, lo uyabona lo blue lo wasebusuku lokho ukuthi si-navy blue ngalokuhle, sishaya umoya lomncane, kumnanzi vele la ngaphandle, netinkanyethi tiyakhanya tisedzwala sibhakabhakeni. Khona lapho kwase kuba nenkanyeti yinye lebe yinkulu igcame ngendlela esimanga, isedva ikhanyise kakhulu lenkanyeti lena. Manje lento lena yangithinza ngathi ngayikhona mani, uyathi ngibona umhlolo la, yini lena le ngiyibonako lambonweni. Khona lapho ngabita make, lambonweni wami make bekasendlini kanye nalenye lijaha lesikhonda naleweseli sibitana ngabomnaka. Ngibabite ke ngithi buyani into ngibonisa nangumhlolo, phuthumani bende kancane, ngikhipha iselfoni ke ngizame ukuthebula lenkanyeti lele khanya ngendlela lesimanga, ngizama ukuyishuta. Mangithi ngiyabuka ayikashutheki, ngibathe ngishuta thombe still ngizama ukushuta nevideo but ngibathe ayikashutheki. Ngibabite phuthumani bo kuye kanye bete. Ngalesikhathi bete aqhamuke lifu lela limnyama njenge-inki, limnyama khushi, laqhamuka njengelicasi uyabona na undlala licasi, landlala lathi
la cover lenganyeti naleti nganyeti letincane nalenganyeti lenkulu la icover lathi kwabasala kumnyama kusekhwishi lashona le mabefika laba ngathi neseniphutile bekunenganyeti lapha lesimangaliso lebe yikhanya manje nyalo seyinyamalele mangisathi ngisakhuluma ngabona le lifu lelimnyama lelilicasi liyagocoteka liya reverse libuyele emuva la gwabuka sabiyela sibhakabhaka sagwabuka sathi klelele sasala sikhanya but lengakunaka ukuthi kwase kude tinganyeti lasibhakabhakeni nale nganyeti nale beyikhanya igqamile beyingasakhanye kodwa bese kusele nje sibhakabhaka nje sinjengoba sinjalo lento yangithinta la mphefumulweni wami ngaba buhlungu la mphefumulweni wami ngathi yini lo mbono lo ngubonako vele ngaba buhlungu ngathi mina uyathi niphutile kutanto ubona bendawubona umhlolo ngaba buhlungu la moyeni wami anyway wendlula loyo mbono loyo hayi ke ngakusasa ngabatshela nje ngamtshela namami ukuthi uyathi ngibona into le njengale but yangaklikki kahle lo ukuthi isho ukuthi ngabe sengizama ukuyifuna ngekwesimoya ngangayitholi naye lo naso lesihlobo sami ngasitshela nalabanye nje ngabatshela but kude nje umuntu wabani ne deeper meaning but mina kwangihlupha la mphefumulweni wami ukuthi lento lena iyakhuluma manje ngabuta nje nalabanye bangane beba prophet hayi bonke behluleka kuyibona hayi ngayeka ebusukwini lobulandzelako ngabona futhi lapho ke ngibona kusemini nje imini lenkulu libalele seklelelele kusemini vele mini lenkulu kakhulu sisedolobheni kuyaphithitela nginebhizinisi kuyaphithitela kakhulu kuyaphithitela khona lapho ngibona ngihamba nalesihlobo sami manje sekufika inkulumo lethi sesiyahlwithwa kuhlwithwa le rapture lokubuya kwaJesu kuthiwa ke sesiyahlwithwa sihamba sekhaya ezulwini vele into leseyiphuthuma nje sesiyahlwithwa ngithi ke mina ngicala de make ngithi uphi make asilomnakethwa samba sekulate sekude inanjani ngithi ngiyabuka ngibone lapha kume i-truck yabona lama truck lama 800 la neligembezi loluvulekile kungasilama hose and trail le truck leyo ke leneligembezi imile lapha imhlophe noma ngathi i-cream white so imile lapha ya ine bantu ke labantu bagcole ama body suit bakhavalishe kusukela enhloko uphuma etinyaweni ngisho nasemkhonweni they are covered with this thing like i-body suit uyabona mosithi lehamba nalo mtimba wakho njengana ungaqoka liphendi ihosi kuyavakala now bekubonakala nje kukhanya la beyimnyama isekhwishi le body suit abayigcokile imhlophe lamehlweni nasemlonyeni kuphela bagcoke kanjalo they were silent they were not talking kwathiwa ke ngilethi ingelozi sesilate ngithi ke mina kulomnakethi no man angikwadi ukuhamba ngezulwini ngishiye make ngeke make ngifuna kuhamba la ezulwini ngeke makwama esogweni ngiqala de make nansi ngiyagijima ngifuna kumfuna ukuthi ushonaphi angihudule ngemkhono lomnakethu lesihlobo sami lesi singihudule ngemkhono nako sindiza nami ngoba le truck seyiyasuka seyiyaphakama iyahamba andize nami sayigibela staff sayigibela seyihamba emoyeni setha sesindiza nathi shita sahlala ekhaya etruckini yaphakama nathi yahamba yaphakama yazi yawusithele etule emafini kunemafana nje lapha nalapha asegcwagcwa but lamafuna amakhulu nethi nje asegcwagcwa yayawusithele emafini kuloyo mbono loyo waphela lo mbono ngiletule emafini ihamba nami le truck iyawusithela nami kodwa lengakunaka kule truck kwakunami nalomnakethu nalethi ingelosi kude lo mnyelo wahlwithwa alright mangivuka ke kuseni ngivuka lapha ngobo 3 njengoba ngishido leyo langa lelo ngihamba ngawudeliver emaphalaleni mangibuya lapho ngihambe ngiye eMalkensi nakamanzini nangibuya ke eSpiki ngabuya lapha kubo Wacishe ngithi ngiyamthinta endlini bengisebox alesikhathi ngifuna kumva nje ngikuphathele ini angitshele ukuthi wo yena sowuhambile sobuyele emuva hawu sohambile ngani uthi ucithe emalanga nami bese kwente kanjani nathi hayi ngibese ngidecide akujika nje ngoba angeke vele ngiyindvodza angeke ngibalekele umfati ngeke ngibalekele ekhaya lami okay ngimiyekele kanjalo emva kwaloko ke ungihluphe lo mbono lona manje sembile imbono but ngingatholi leti impendulo ngiyakhumbula singabuta lapho nje abantu abahlukahlukene many
beba ukuthi hayi positive kahle, especially uyahlwithwa uyezulwini kusho ukuthi inhlanhla yakho iphakeme wara bangiphendula kanjalo bani nami ngibe nalo lelo themba lelo, but kube khona lesikhalo lengekhathi ukuthi no man ikhona kweleshaya imandi la. Now lengakunaka kulawo malanga lawo kwase ngekushesha nje isimo saguquka le emsebentini, nebafana nje bavuka dlambedlu nyalo imoto seyithola ingoti, imoto seyishayisile seyigicikile. Mineke personally I was over attacked. One of the things labang attack ngabuthongo bekufanele ngife ngibulawe imoto, bengithi nje ngangena emotini noma ngahamba i-distance lencane kangakanani ngiphatha buthongo ngiyalala ngidriver. Ngalenye lemalanga ngaye ngabona umhlolo, bengiya eMbabane ngaze ngacala kunatha lokho bo switch nabo scope ma energy drink bengakunathi mina lo ngakunatha ngisolo ngizama kulwa nebuthongo, nginathe nabo grandpa bo Panado ngithi ngilwa nebuthongo. Ngalenye lemalanga ngiyashuka ngiyahamba drive amatima vele ngiphethe ebuthongo ngilwa nemoto vele ngiphethe ebuthongo. Kugcina kwami kubona bengise etulu lapha kuBolisekwaneni nawu tawucala wehle inkomazi ngibheke eMbabane, bengilapho nje mangisenda ucala wehle inkomazi ngagcina lapho kubona buthongo bangehlula lapho ngalala. Ngathi ngiziphapha ngayikhanza imoto iselimkokwini eMbabane, ngamangala ukuthi ngifike njani lapha, ngashaya ivalo ngaphumela eceleni ngehema ngabukushisa ngaba ngehla ngatinikina ngabuka ngathi ngibonini ngiselimkokwini, ngifike njani ngidrive njani ngiyehle njani inkomazi ngayinyuka njani inkomazi bongaba bomotshane nyalo ngiselimkokwini bengidrive njani, ngashaya ivalo ngesaba ngamangala ukuthi beyidrive ngibani le moto. Anyways lento lena yangihlupha vele ngayibika nemfati ngamtshela namake ekhaya ngamtshela ngathi ayikhona manje lento lengasahambi kahle la kimi vele buhlupha lobuthongo kakhulu. Ngizame kulala kakhulu ngithi kumbe maybe ngisebenza kakhulu, hayi nani kufane ngithi vethi ngifresh akulaleki kude nje nobuthongo asengingene emotini. Ngalenye lemalanga lo mhlolo wendeka ngihamba nabo naye emake nginamake wami nemfati nelasbon yasekhaya sisi nebambana siya ekhaya ngayo lenkinga le besifuna kubona bengifuna kuya lomnye umfundisi ngithi asekangibukise ukuthi ngivelelwa yini. Now ngithatha imoto ngidrive ngihambe ngilale, bakhona lapha bathula basidula emotini babona ukuthi ngilele, but ngashayela yahamba. Ngathi nangithi phapha ngakhanda sibuganga kakhulu emotshani ngethuka ngathi hawu ngila ngigcine angathi nethi ngifike njani emotshani sesinyuka lapha ganga kakhulu ngayimeceleni ngathi no manje kulungi ngathi asisithandazeni sathandaza bathi thina siyakubuka nje ulele but uyashayela asathi nathi kwendekani but nje sibe nesibinzi nje sathi asithule sibuke. Ngathi mina no akashayele lo mfati bala bathi siyesa wesaba yena wathi hayi mina ngiyesaba ukushayela at least nakushayela wena ngoba wena uyakhona. What if leli demon leli mase kushayela mina ngeke sisinze ngoba wena kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu uyakuvikela nembala ngashayela sahamba. Ngifuna ukuthini ke ngaloko ngisho lokho ukuthi ngathi ngihleti emini lenkulu moya wabuya wakhuluma kimi libalele ngangihleti nje solfeni ngithulile ngiqabanga moya wafika kimi wakhuluma wathi ilalela uyakhumbula mzukwana ubona kufika lesihlobo sakho ngathi wathi lesihlobo sakho leso besingaketi ngekuthi bacabene nemfati wara indzaba ishe kuthenini sholo bakugadla le awugadleki bakuloya so kwase kwakhiwa licebo kwathiwa no akete atokuloya practically atohlala nawe la akuloya phinza kunqutha thathe nale mali yakho ayisebende akunquthe physically ete naleli mademon ate wahlanyela la kuwe endlini nasebhizinisini ete yena physically athi awukaboni yini ngesikhathi ulele wabona lifu wabona inganyeti lebe ikhanya kakhulu le nganyeti leyo leyayikhanya kakhulu ngule nganyeti yakho yasempilweni uNkulunkulu abekuphile inganyeti yakho ukuthi inganyeti yakho iyakhanya iyaqhama unenganyeti lenkulu mawubona lela lifu lela